jewe nzavuga ngo umuntu muto utari umuririmbyi, utarwaye adashaje, ibintu bibiri, utarwaye adashaje aho afite ingorane mu buzima kweli. Umuntu utarwaye udashaje, ibintu bibiri, taba umuririmbyi, taba umuvugabutumwa, taba umunyamasengesho, taba umupasitori, taba umudiyakoni, taba umucuranzi, afite ingorane kweli. afite ingorane bitinde bitebuke, azogira ibibazo muri iyi si ya none. Sinzi ahantu azakorera. Duheze datubwiza rirarizwa protaya y'Imana, nta kintu cora imana, habe nubwo Satani ubwayo n'amahembe yayo yozuka ntiyorishobora, rirarizwa. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Prima Tassime. bella rialza. Mambra negare de arte. E sokme. Jinova. Lavanda. Neroka. Reka babwire ikintu kimwe mutaratahura. Aho. Nimuzoza mubona murateranya muri abantu barenga 10, barenga 5. Aho. Muza mwakisha ko muharibishije ibikorwa byose bya Satani, munayitangarize. Icyakabiri, murame ibintu byari byarasenyutse bizongera biye bishima. Ntabwo twohura gusa k'abantu baje kwifotoza kuri Saga Plage, kwifotoza kuri Saga Plage, tibikunda. Tugomba kwangiriza. Twihambire ubuzima. Tukongera tukarama. Abashitse tege kubera intambara. Ande la ricambra nella ritazione tro. Genazinabre. Tuba baririmbyi bagomba kuba benshi. Mukaririmbya mugakabza. Muzamukabya. Abarozi nabo barakabije, n'abasambanyi barakabije. Abajura nabo barakabije. Mukara bakiranutse. Bora Sefimu. Idakurikije umubare. Bibiri zivuga ngo ijisho ry'Imana riri kubakiranutse. Wari kigisura cy'Imana kiri kukoza izibibi. Imana ya kamera yawe izi kureba nyarujisho y'Imana. Ariko nyarujisho y'Imana nta muntu urayerekwa. Abantu bose beretswe ibintu byinshi, nta muntu urerekwa ijisho ry'Imana. Imana ikakureba igisura izi kureba gutya ijisho ry'Imana, kubera ko ijisho ry'Imana twavuga se ngo rirangana gute. Singutu twiso twacu n'ijisho rizari kubita gutya ngo rikamenya amagufwa n'amusokorora aho bitandukaniye, wikijira mu byumba no mu mashambure mu mutima, rikaza rimenya no muri korodoro z'umutima, ngo ijambo ritaraza mu kanwa uzasanga warimenya, taraza ku mutima wawe. Ariko ndashima data ba. Haleluya. Nabwira yemewe tukazubira ubwoba, taza yumva amabwire ngo abantu bari mugende baharabika abandi, abantu bagaharabika abantu bakamuharabika ngo kuriya muza mubona naka kubera ko yabashamburiye, kubera ko yavuze ijambo, bakama basara bagaharabika. Imana ntiza yumva amabwire. Yobwirwa amabwire gute? Ibihari iziramza mu mutima ikawugaragura irawuzi. Izi n'umusi wa utazi, izamarasa ahura n'amagufwa, ikamera y'Imana ihora ari uko imeze. Ntiza yumva amabwire. Kandi yaba yumvuye amabwire hari abantu bose bye muri iki gihe. Ariko Imana ishime ko tutazose bamwe izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Twose bapi. Aho. Abandi bari mu kushugume ngo barantuse cyane. Nukuri kw'Imana nta muntu wohara bikundi ngo amutuke ngo bimufate. Imparanga ntizifata. Uko niko abasaza bakera bavuze. Tiyofata. Imparanga ntizifata. Ikinyoma baza bakubeshera ikinyoma. Ngo ukuri kukaza kugiye kwambara ikirato. Ikinyoma cageze busi yacinjiye mu Buganda kigeze muri Australia. Ikinyoma kizaciruka nka kujya kumuriro wo muci. Kizaciruka. Ariko ngo ukuri kera byageze muri Amerika. Ngo ukuri kukabona gutora ikirato bukeya kigakubita isiraje. Kigapfundika imigozi y'ibirato kukitonda. Pole siko haraka. Pole. Siko haraka. Ndio. Barasema kaida atukuke mukombozi. Muzokunda ukuri mu izina rya Yesu. Aho. Ukuri bagasara abandi bagasara. Ukuri gucya kwa Hagera. Nta kinyome ngo kuratsinda ukuri. Ntengumva ko byageze iriya iko gwa kwitonda gusa. Kwa seruka gutya nta muntu uzinyemeza ukuri. Kandi ukuri ni Yesu. Uko kuri ga ni Yesu.
ntibagira ngo nukurena ngo nukuri kw'Imana yo mu ijuru ngo kusinya bikoze baza barahira n'abana bakarahira imfura zabo baramaze ibintu ariko kamera yo mu mutima ngo nukuri kandi uko kuri ni Yesu aza yamaza gucya yahagera abantu bakavuga ngo nukuri ayo watavuze ngo barakubesheye nimba baranakubesheye ntukazugira ingorane bamwe baravuga ngo je nyacitse intege hari uwambwiye ngo ntakibashobora kuja mu materaniro ngo baramubesheye tugira ingorane Yesu yaravuze ngo jewe barambeshe ngo nibakubeshere ngo bakanagutuka ngo urahiriwe batandukiye ubwibyi nta kamera ihaye igaragaza ko nyibye nibashaka bazoza babesha bapfundikanye ibintu byose ukuri kurahari kuzomburanira nawe kuzokuburanira. Haleluya Yesu ni wakuri dukuke azahagera gutya abantu bose bagahindura rangaje bakavuga ngo kandi ni ukuri kw'Imana ngo n'ubundi twatumubona kuri kuza pole pole kubera ko kuza imbaraga zikubamwo ndakwama kwemeza abantu bose. Hashimwe Yesu watsinze Satani. Yeah. Abantu banze kumva ukuri baza bavuga ngo wanze kumva ntiyanze kugira gute kubona kandi abantu benshi bazovuga ngo iyo tuje kubimenya kubera ko mwanze kumva ukuri ari Yesu ngo mumwakire mukizwe mumwemere ntaza kangwa n'amarangamutima tamarangamutima azayikanga ntizijugumwa ntizihubuka zikora ibintu neza. Amatwi mabi haleluya amatwi yo kutumva ijambo ry'Imana abantu barimo kwiziba amatwi ngo batumva nubona utacumva ijambo ry'Imana uzoba wararwaye. Yesu ngo yarabwirije gutya mu isinagogi ngo amare kubwiriza gutya ngo umugore umwe arafatwa. Haleluya abugore ngo arafatwa amandiko aramufata ngo aranezerwa biriya ntizivuga amandiko aho ngaho nije wongeyeho niko ntekereza ngo yari yafashwe yamahaguruka ngo amare guhaguruka ararira ngo aramushimira aravuga ngo hahiriwe inda yakuzaye n'amabere yakonkeje. Yesu yamavuga ngo ibyo ni bitoya aravuga ngo hahiriwe ugira gute uwumva kandi akagira gute agakora ibyaryo. Asifiwe. Turamburira Imana amaboko twese n'abicaye ko bandi batazamuye no kubera iki Imana ya Israeli barishe kubera ko hari impamvu zikomeye Imana yaturinze kongera guhura n'icyubahiro cy'Imana. Tubanje gushimira Imana yatubashishije kugera hano gutumirwa nyuma mukagira ibibazo n'ibisanzwe ariko turashimira Imana yatuyoboye. Imana ya Israeli habwa icyubahiro. Turashimira abasangwa bose bavuye mu turere twa Umoja na hano Kayore ndetse na Gasarana abantu bose bitabiriye igitaramo. Imana yo mwishire baheze umugisha. Ndabifuriza kugendererwa n'Imana mu buzima bwanyu mugoroba. Haleluya. Ndashimira ubuyobozi bw'ikiyumbe bwadutumiye muri iki kibanza kwereye kuri perezida na komite bakorana. Imana yo mwishire baheze umugisha. Ndashimira n'abapasiteri bitanze bakaza mu gitaramo. Imana baheze umugisha. Abapasiteri benshi bazi ko gutarama icyo bateguye cy'amateraniro ariko kudakura mu mwuka, ariko turashimira Imana ko abapasiteri bakunze igitaramo cy'abayumbe bakabashigikira. Imana baheze umugisha. Amen. Ntabwo dutinda turakurikiza amasaha kandi twiyegereje n'aya Fosi nabo. Imana baheze umugisha ndetse n'abaririmbyi mwaririmbiye Imana neza. Abaririmbyi mukoze igitangaza. Jewe nzavuga ngo umuntu muto utari umuririmbyi utarwaye adashaje ibintu bibiri utarwaye adashaje afite ingorane mu buzima kweli. Umuntu utarwaye udashaje ibintu bibiri taba umuririmbyi taba umuvugabutumwa taba umunyamasengesho taba umupasitori taba umudiyakoni taba umucuranzi afite ingorane kweli. Afite ingorane bitinde bitebuke azogira ibibazo muri iyi si ya none. Sinzi ahantu azakorera.
duheze data ubwiza. Hai. Haleluya. Muheze Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Bwana asifiwe. Abatanze mu isezerano rya kera ngo bahagaze babanza bagashyira abaririmbyi imbere. Yoshafati mu rugamba rukomeye yashize abaririmbyi imbere. Bararirimba bamanura ubwiza bw'Imana. Abazimu n'abadayimoni barahunga. Umuntu udashaje kandi utarwaye, ukiri muto, utari umuririmbyi, utari umuyumbe, ntaba umuvugabutumwa, ntaba umunyamasengesho, si umudiyakoni, si umupasitori, afite ingorane. Sinzi departema akoreramwo nimba ari yihe, sinyizi. Haleluya. Haleluya. Ndashimira abakristo twagendanye b'itorero rya Karuvari, harimo n'inshuti zacu zidukunda duturanye. Imana ibaheze umugisha. Amen. Mbone za Karuvari zasiza imirimo yabo kugira ngo tubashe kuza kuvugira Imana muri uyu mugoroba. Umutima wambwiye, Bwana asifiwe. Haleluya. Umutima wambwiye ngo mbabwire teme ngufi cyane yoroheje ariko ibiyimbaraga ku buzima bwanyu. Haleluya. Haleluya. Teme itagoye itarimo ibintu byinshi ariko ibabera umugisha mwese. Haleluya. Amen. Mukomere kuba muri Yesu. Kweli. Musindagira ibirenge byanyu, mufashe n'amaboko, mwongeremo akabaraga. Mubwire umutima ngo wa mutima we tora Imana. Kweli. Ukunde Yesu. Nyatekereje ikintu gikomeye, umunezero w'Imana uramfata unkwira umubiri wose. Aho. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ntabwo dutinda. Nubundi ijambo ry'Imana ntiza rikorera kuri tsindagira. Niryo rya mbere. Birigaramu ngo bageze kumutumira mu gihugu ca Romania. Ngo igihugu cyose gishubwoba kuko bari bazi imbaraga ziri muri Birigaramu. Ngo haba itegeko ry'ikubagahu, baravuga ngo bamuhe iminota 5 mu gihugu. Aratega indege, aragenda ngo yitura iminota 5 gusa, ngo bamambwira ngo ni iminota 5 uve kuri ubu butaka usubireyo. Ngo bafite ubwoba n'abaganga ngo bari bafite ubwoba ko bashobora guhomba. Bamuha iminota 5. Arururuka aravuga ngo Yesu yaravuzvutse, arakura akora ibitangaza, arapfa arazuka bari mu ijuru tuzogenda. Ngo hakira ibihumbi n'ibihumbi. Abarwayi batimba ngo abantu barakira. Ijambo ry'Imana ntabwo tworitsindagira nk'aho batsindagira umunyu ngo dutsindagire. Turavuga ijambo turasa ku ntego. Ariko tumaze turi. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Abarwayi bose, abarwayi barwaye mu buryo bw'umwuka, bari mu matorero atandukanye. Indwara barwaye icyambere ni ukutishima. Bibiri zivuga ngo umutima wawe ni wishima, ngo nzaguha umutima wawe ushaka byose. Password yo kwakira amateraniro no kumva ijambo ry'Imana ni ukwishima. Hari abantu baza bazana ama stress mu ikanisa bakasubizayo. Uwaje afite ama stress abanza yabwire ngo banza usubira inyuma wumva ijambo ry'Imana. Ubwire stress yakugoye waraye udasinziriye, abandi bararusha, abandi bafite ingorane. Ubwire stress ngo kando nitumara twumva ijambo ry'Imana. Niyo password gusa yo gukemuka kw'ibibazo. Turasoma muri Yohana w'ubutumwa. Haleluya. Amen. Umuntu ufite Bibiliya ijambo ry'Imana aradufasha. Turasoma muri Yohana w'ubutumwa igice cya mbere umurongo wa 18. Bibiliya iravuga ngo uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Amen. Umuntu ufite Bibiliya ijambo ry'Imana wahabonye igice cya mbere Yohana w'ubutumwa umurongo wa 18. Haleluya. Asifiwe. Amen. Tugire gutya n'abantu barushe. Tugire gutya tudatinze, ntabwo tuhata abantu cyane. Imana ya Israeli ihabwa icyubahiro muri kibanza. Ubwami bw'Imana bugwire mu mitima yanyu. Kweli. Asifiwe. Amen. Bibiliya yavuze ngo nta muntu n'umwe wigeze uhishura Imana mu kabisho kayo, ngo usibye umwana wayo w'ikinege ngo wari uri mu gituza cya se. Iki gice kiza kivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi wa jambo ngo yari Imana. Bwana asifiwe.
ngo mu bintu byose byaremwe ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Ndabakundisha gukunda Yesu kubw'umurimo yakoze. Ntabwo byari bikwiriye ko umwana w'umuntu yegerana n'Imana. Ntabwo byari bikwiriye ko dushobora no kuvuga izina ryayo. Ntabwo byari bikwiriye ko twohura n'Imana kubera kwera kw'Imana no gukomera kw'Imana no gukiranuka kw'Imana. Ubu umuntu twavukanye n'intege nke zacu ngo tubashe kubanana n'Imana. Ariko ngo kubera Yesu Kristo ngo aramuhishura, aramudusingiriza, aramudupokeza. Ubu nyine Yesu umuntu wenyine yomwanga, ariko Yesu yagiye amuhishura, amwereka abagore, amwereka abagabo, amwereka abahungu n'abakobwa, aramanuka amuha abakene, amuha abatunzi, amuha abize n'abatarize, aramutanga mu bazungu no mu birabura, amuha abakomeye n'aboroheje. Yesu yahishuye Imana, iramudusingiriza. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana imaze kurema Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, ngo yaremye umwana w'umuntu, imaze kurema ibintu byose ngo ariko imurema nyuma, ngo ariko imugira uw'agaciro gakomeye. Kandi ngo intego y'Imana cyane kurema umuntu ni intego imwe ikomeye, ngo kwari ukugira ngo umwana w'umuntu ngo Imana izihorana nayo, ni nko kumumara irungu. Imana irema ibiti, Imana irema amazi, irayapanga, irayagabanya mu zuzi nto na munini. Imana irema ibiguruka n'ibikururuka, Imana irema inyoni n'inyamaswa, Imana irema ibiti n'ibiva bikomeye. Imana ipamba ijuru, iriremera ibiyobora ijoro n'ibiyobora amanywa. Ariko ngo Imana igira umugambi ngo wo kurema umuntu. Kandi haleluya, ngo Imana kumurema, ngo Imana yari ifite ubushobozi bwo kwita izina, ikazivuga ngo iyi ni intare, iyi ni ingamiya, iyi ni agasheri, aka ni agahongo. Ariko Imana ngo kubera agaciro, Imana ngo ibwira Adamu ngo wowe ari wowe wita izina. Adamu ngo akavuga ngo iyi ni ihongo, iyi ni ifumberi, iyi ni ishiha, iyi ni intare, iyi ni ingamiya, iyi ni indogobe. Imana ngo ikabivuga ngo uko ndiko naje, yari ko ntekereza ngo kubera ikintu gikomeye Imana yari yakoze. Imana ngo yari yavuze ngo tumureme nk'ibi bintu bindi, ngo tumureme mu shusho yacu. Duheze datubwiza. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Imana ngo kubera iryo jambo tumureme mu shusho yacu, ngo Imana itangira kugendana n'umuntu, atangira gukora ubushake bw'Imana. Imana nayo neza ikamibona neza, ihongo ni ihongo, ihene ni ihene n'akavuyo k'ihene, intama n'ubwitonzi bwayo ikamivuga ngo kubera ko ifite ubwitonzi bwinshi ni intama. Kubera akavuyo k'ingurube kuja mu bucafu n'akavuyo kuzira porogaramu, kavuga ngo iyi ni ingurube. Ariko Imana yacu turaba agaciro. Satani takomeye kwambara agaciro ka, turaba agaciro. Satani Imana ngo imushyira muri Edeni, ngo ipanga Edeni, irayirema, ishyiramo inzuzi n'imbuto n'ibintu byiza. Igikomeye ngo Imana ikazimugendera mu mafu ya Nimusi, kamubwira ngo wiriweho Adamu, wiriweho Adamu, ana kwa ana, uso kwa uso, apana mu nzozi, apana mwiyerekwa, apana gukeka. Buri mugoroba ngo ikamugenderera, buri mugoroba ngo ikamugenderera. Satani ngo agira ishari kuko ni umugome, ngo agira ishari, ngo amare kugira ishari ngo azana ikintu gikomeye mu isi, kupire generale. Haleluya. Amen. Kupire generale, ikintu gikomeye bitandukanye umwana w'umuntu n'Imana. Kubita umuvurira umuntu ngo yirukanwa muri Edeni, amaze ngo Satani igira ngo yabishoboye, ngo ariko kubera ko Imana izimenye biri kure, ngo yari yarateguye agakiza ari we Yesu Kristo, imushira iruhande, biramutegura kubera impamvu imwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo kubera ubushobozi Imana yari izimwo Yesu, ngo kuko ashobora kugira amaraso y'ubuziranenge, ngo kandi n'umubiri wiwe ngo awubonamo imbaraga zihema, ngo ziruta amahema yose abatamzi bahagaze bubaka. Ngo irongera kandi
Bwana asifiwe. Haleluya. Nimubona nk'imbaraga z'ubutamzi. Ubutamzi bwo butari buzuye rero. Ngibibonamo ko Yesu ari wowe umutamzi ukwiriye. Kuko abatamzi bavukaga kwa Lewi. Ngo nabo umutamzi mukuru bujiraga hahera cyane. Ngo yabanzaga kwitambirira nawe ubwiwe. Ngo yatitambiriraga. Ngo yagendanaga umugozi ushweseho njunga nakomamanga. Ngo yagera hera cyane yanduye aticujije ibyaha. Ngo akagamwo bagakurura itumba. Ngo Imana yitegereza Yesu. Haleluya. Haleluya. Ngibona afite amaraso y'ubuziranenge. Kweli. Ngibona afite umubiri ukomeye mwiza w'agaciro. Ihema ritubatswe n'abantu ngo ari we mubiri wiwe. Hariya bajomba guha imisumari barakubita. Bwana asifiwe. Barakubita. Impumyi umusirikare basirikare bamwishe. Umwe yarakubise. Amaraso ngo aruta yabere kuvuga neza. Ngo tonyangira mu ijisho gihumye. Ngo ryari rigise igihe. Ngo rirahumuka. Petero wabona igitero ngo arwanisha umubiri akatugutwi kurasimba. Yesu ngo arongera guhozaho agusubizaho. Niwe wari ukwiriye wenyine gusa. Bwana asifiwe. Amen. Niwe wari ukwiriye intare mu muryango wa Yuda. Twese Imana ubwiza. Haleluya. Bwana asifiwe. Niwe wari ukwiriye intare mu muryango wa Yuda. Ari ugomba kuza ari umutamzi kandi wari igitambo. Kandi ngo yemera guca mu ihema riruta amahema yandi yaranzazwe. Kweli. Turashima Yesu. Mukubitira amashi Yesu. Kaine na kardina haganambra. Ariko ye. Musobanukirwa agaciro ka Yesu umurimo yakoze. Kweli. Abanyagihugu, abatamzi, isi yose amoko n'indimi n'imiryango ngo bari bararusha no kwikorera ibitambo. Ariko ngo Yesu ngo arabaruhura. Haleluya. Amen. Yesu ngo arabaruhura. N'abakundisha Yesu mu izina rya Yesu. Yesu ngo aruhura abakene. Ngo bagaza biruka inyuma y'inuma n'inyoni. Yesu ngo aruhura abatamzi. Yesu aruhura n'inka zamariza zaho zageze igihe zipfa. Yesu ngo aruhura intama n'ihene. Yesu ngo aritanga. Imana izokubaza agaciro wahaye amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Kweli. Imana izobikubaza. Hakika. Kubera ko Imana Yesu ngo yabikoze gutyo. Ngo kugira ngo ahishure Imana. Imana yarayishuse mu izina rya Yesu. Taco Yesu atakoze. Taco Yesu atakoze. Haleluya. Haleluya. Mose mu isezerano rya kera Bibiliya imugereranya ko ari umufano wa Yesu wakijije abanyisiraheli bakura mu Giputa abakura mu buretwa. Ngo ageze mu butayu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo yageze aje kubera kumenya imbaraga z'Imana. Ngo akaryama iminsi 40 n'amajoro 40 atarahindukira. Ngo hayasenga ku musozi. Ngo agatindana. Umunsi umwe ngo abwira Imana. Ngo Mana. Haleluya. Amen. Ngo ndashaka kukubona n'amaso ye. Mose inshuti y'Imana. Imana iramubwira ngo ntibizoshoboka. Uwo mbona wopfa. Imana iramubwira ngo kubera kuri inshuti yajemo. Haleluya. Haleluya. Nkuko Imana yovuga ngo Matiyasi ni inshuti yaje muri Kayori. Kavuga ngo Matiya kubera kuri inshuti yaje Matiya. Imana izibivuga n'ubu. Kakubwira ngo kubera ko Fidela ari inshuti yaje. Nzogukorera iki? Abarozi bahaguruke cyangwa bareke nzogikora. Haleluya. Haleluya. Nzogikora. Uko Imana izikora. Kandi Imana bwiyo yabivuze. Kugira ibintu birindwi izikora. Icyambere ngo izirishire ikimenyetso ariyo maraso yayo. Icyakabiri ngo izirikira protaye y'Imana. Imodoka zogonga, imbunde zikomeye zikarasa, tiwofa. Cyo gituma yavuze ngo zotanga ingabo zinshi ku bwande. Ku bwaje. None kabra negari. Hari abantu Imana yemeye irabizera ibavugaho amagambo. Ntawo barwanya, ntawo bica, uzopima zovunika.
ugashona agavunika, uzopima azovunika. Iryo naryo ni itangazo mu izina rya Yesu. Abantu benshi Imana yavuzeho amasezerano akomeye bari mu kubabayika, bakababayika. Irarizwa porotaye y'Imana, nta kintu cora imena, habe nubwo Satani ubwayo n'amahembe yayo yozuka ntiyorishobora. Irarizwa. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Prima. Tasime. Belari yarsa. Mambra negaride. Garite. Esokme. Jinova. Novanda. Neroka. Reka babwire ikintu kimwe mutaratahura. Aho. Nimuzoza mubona murateranye muri abantu barenga 10, barenga 5. Aho. Muzamuhakisha ko muharibishije ibikorwa byose bya Satani, munayitangarize. Icyakabiri, murame ibintu byari byarasenyutse bizongera bibe bishima. Ntabwo twohura gusa k'abantu baje kwifotoza kuri Saga Plage, kwifotoza kuri Saga Plage tibikunda. Tugomba kwangiriza twihambire ubuzima, tukongera tukarama abashitse itege kubera intambara. Ande la ricambra nella ritazione tro. Genazinabre. Tuba baririmbyi bagomba kuba benshi, mukaririmbya mugakabza. Muzamukabya. Abarozi nabo barakabije, n'abasambanyi barakabije, abajura nabo barakabije. Mukabze. Habe n'ubukristo budakabije sibwo. Ubukristo bukabze. Mukabze. Melambo. Tuzamurira Imana amaboko abatamerewe nabi, abadafite ingorane mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ikintu kiri mu kumbabaza ni kimwe, nuko abantu bafite impano zikomeye bari mu kwirata ubwabo. Izo ngorane Bibiliya ivuga ngo nugikora kubera wewe nta n'ingororano mu ijuru, abazimu ntiboguhunga uzoba nkinga uzoguma gusumena ko umuntu wawe wifotoza mu baturage, uzoshira imbaraga. Habe n'Imana tizoguhemba, habe nubwo wobira izuya. Umuntu akagira impano akavuga ngo kubera ngo impano ngo nibyanje. Kwa nyoko Rome, never. Uyu ni umurimo w'Imana n'ibintu by'Imana. Muzamubitinya ubikomeze. Nugira amahirwe ukagira impano, uzuyikoresha numara uvuge ngo ndi umukozi utagira akamaro. Ndi umukozi utagira akamaro. Niko Bibiliya ivuga. Turabakozi b'Imana. Warayiguze, warayibyaye, ngo ni yacu. Never. Mu izina rya Yesu turashamburiye amapepo n'abadayimoni. Nimuzoza mukura ibiheko cyane, mugashambura ibiheko cyane, muzamuvuga ngo ni kubw'icubahiro cy'Imana. Nimusenga abagwayi bagakira, muzamuvuga ngo ni kubw'icubahiro cy'Imana. Maranga we, era cambra nella ritazione. La. Imana ikeneye ko tuyikorera mu gihe cyacu, kuko iminsi yacu kirahita yihuta. Kandi impano y'Imana yaduhaye, Imana izoyitubaza uko twayikoresheje nuko twayikoresheje. Hari abantu bacukuye impano zabo barazihamba. Imana izokubaza itaranto wahawe uko wayikoresheje. Ijuru hari Imana ihawe icyubahiro. Haleluya. Tunaharibu, tunavunja, tunateketeza na tunaharibu na tunajenga katika jina la Yesu. Tuwezi Imana ukiza. Amen. Haleluya. Tumikia Mungu wako ukingali hai, ukoresha imbaraga n'ubwenge n'umutima ukunze n'umuhate. Bibiliya ivuga ngo havunga umuntu ukora umurimo w'Imana agonona. Kwa uregevu mushiremwe akabaraga mu izina, kuko Imana kugira ngo ibashe kutwigarurira Yesu yakoresheje imbaraga. Yesu ntiyakoresheje imbaraga,
yakoresheje imbaraga mu bayuda, mu batambyi, muri Gesitemani yakoresheje imbaraga kugira ngo gushikire, yakoresheje imbaraga ku musaraba, yakoresheje imbaraga ikuzimu, yakoresheje imbaraga. Neroka. Asikari wa Kirumi walianguka, asikari wa Kirumi. Abarizi ngo bari batuye abasirikare b'Abaroma ngo bazi kurinda neza, kandi ngo bari bababwiye ngo mube maso cyane ngo abigishwa bataza kumwiba, ngo mube maso cyane abigishwa batamwiba bakamujana, ejo bakagenda babesha abaturage hano. Ariko ngo Yesu, Bibiri zivuga ngo marayika ava mu ijuru ngo hindurandura ibuye agigizayo. Imbaraga zizura Yesu Kristo, aragenda aja iriye. Muri mwe harimo imbaraga zijya zazuye Yesu, ntizigeze zija kure. Ryabuye Dawudi yakoresheje, ibuye ry'umuhumetso ryayobowe n'umwuka w'Imana, ryica Goliyati, rirabitse hano gutya, aha gutya, hano mu materaniro rirahari, ntigigeze rija kure. Imbaraga zazuye Yesu zibarimwo. Ufite imbaraga z'umuriro zotwika isi ikagurumira, ntizigeze zigenda. Yesu yamaze isiga, aravuga ngo nimeushinda ulimwenguni. Arazidusingiriza, ifunguzo yaraziduhaye. Uko wokwicura udafite icyaha, wofungura bigakunda. Iyo usenze wiyorosha ikirengeti bizabikunda, iyo ufukamye bizabikunda, imvura yaguye waburaye uzufungura bigakunda. Yesu Kristo imbaraga zamuzuye zibarimo. Haleluya. Nguhereye kera kose ngo nta muntu n'umwe wabonetse ubasha kugaragaza Imana, ngo ariko Yesu Kristo umwana w'ikinege, ngo wahoze mu gituza cyase, ngo niwe wenyine wabashije kugira gute kumuhishura. Yaramuduhishuriye, aramuduha. Buri muntu wese aramufite, kandi ufite uwo mwana afite ubugingo utamufite. Ubu nyine dufite abantu bafushije abana n'umwuka w'Imana na Yesu. Abantu batakigira uwo mwana. Nimba wageze uryama ukabona uramufite ntukimufite, waramufushije. Bibiliya yavuze ngo udafite uwo mwana nta bugingo, ariko ngo ufite uwo mwana afite ubugingo. Haleluya. Ufite uwo mwana afite ubugingo. Dufite abantu benshi babaye imfusha, nta n'ikiriyo kizokorwa kubera ko bafushije Yesu, baramutakaza mu buzima bwabo kubera ingeso mbi no kudaha agaciro k'umurimo Imana yakoze. Ukaguma ukisubiza mu byaha, ukiyongera ibindi, ukabinyweraho ameza. Pasaka ntiyo gukanga, Noel ntizi gukanga, abavuga butumwa bakomeye ntibo gukanga, abaririmbyi bakuririmbira hejuru ntibo gukanga. Imirabyo ubwoba, nyama y'ubwoba warayimisi kubera ko watakaje iki? Umwana. Iyo umuntu afite umwana, ndagira ngo ntiyosimba umukukuba, ntiyopfa kwitengeza gusa ngo karaguruka. Iyo umuntu afite umwana azayibungenga. Mwibungenge muri iyi si yuzuye abazimu n'abadayimoni. Mwibungenge mu kuvuga, mwibungenge mu gukora, haba no gutekereza. Nushake wibungenge. Ufite uwo mwana afite ubugingo. Utamufite kera yamaze gucirwaho iteka. Haleluya. Hari abantu kera mu ijuru bahaye carte rouge, bavuye mu kibuga papa, ntibagiheruka mu kibuga bavuyemo. Babahaye inshingano ko barakora imirimo, ariko bahawe carte rouge mu buryo bw'umwuka, bari inyuma y'ikibuga. Ikizoba kubwira cyambere, bagira critique irenze. Critique we mu izina rya Yesu turayikemeye. Critique jambo yaje. Critique. Bwana asifiwe. Haleluya. Critique ndende. Bwana asifiwe. Haleluya. Ikizarwa n'umwuka, ikizarwa n'umubiri. Nguko tudashobora kumenya gusobanura umuyaga uva ikusi uje kasikasi, niko utazokora amanalizo y'umwuka ngo uyamenye. Ikindi cya kabiri, nguko tudashobora kumenya amagufa uko azateranyirizwa mu nda y'umugore, umwana akavuka afite amaso abiri n'amazuru n'amaguru n'inzara. Uko udashobora kubimenya wewe n'abajenekologe ntibabizi, uko udashobora kumenya, ngo niko abanalize badashobora kumenya uko umwuka ugiye, ntibo bimenya.
Meraka. Tutukuze Bwana. Hallelujah. Ese mwamerewe nabi be? Oya. Tugiye kwitahira birarangiye. Abarize maremare ngo twebwe base parke ngo suku twahoze tugira ngo suku twambye ngo nuko bikomba kugira byararangiye ibintu byose biriya yarabivuze yarabimaze. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu yaraje mu isi irimo indyarya n'abafarisayo n'abantu b'amatwi mabi. Yesu yasanze abantu b'amatwi mabi n'ubu baracyariho abasiga. N'ubu hari abantu barimo kwihanukira cyane abandi bagakorogana n'abantu. Yesu yasanze w'indyarya asanga abantu b'amatwi mabi batazabumva icyo Imana ishaka, batazamenya gukora ubushake bw'Imana. Yabasanzeho abasigaho azogaruka basangeho. Kandi anabasigeho. Tibakakuvune tibakaza abana kurakaza abantu b'amatwi mabi. Yesu yabasizeho abasanga azogaruka basange. Ariko ye Bwana asifiwe. Haleluya. Ariko Imana yakuremye ikakurema, Imana yakuremye ikagutindaho. Wamara ukazaba wicara ngo jewe ngo sinzi ngo abandi uzure ushima nuzoze buri ushima uzuvuga gusa ko Imana yakuremye ikaguha amaso tubimpumye. Impumye nazo nta cyaha zakoze. Muzamugira ngo wavuze ariko imwe cyaha yakoze. Muzamushima. Kwa nini tushindwe na viumbe vidogo kumshukuru Mungu? Abantu batagira amashimwe bazabarya burico basenga bakabura ico babwira Imana. Bakarya bakanywa bageza niyinga bakabura n'ituro ryo gushima ngo bature gusa bavuge ngo Mana ikicumweru warakoze. Abandi benshi bari muri koma bafite ubushobozi byananiranye. Bari muri bomboni bakomeye. Wowe uri muzima. Wamaruka bamuvuga ngo jewe ngo dosenti yagiye imbere ngo kandi n'abana ntibameze neza ngo habe n'ubukene ngo habe n'iki ukama wijima ugacurura ukarwara ukaburira Imana amashimwe. Kwa nini mushindwe na viumbe vidogo? Inyoni ngo tizigira ikigega tizazihinga tizazibiba ngo ariko buri gitondo sizere saa 11 zibaze yatuvuga ngo kwane ngo ushimwe Mana ushimwe Mana ushimwe Mana. Ta kigega ta murima ta konte inyoni zazuzuka kare kare ushima Imana izibyukije. Wowe uzubyuka n'ubucuku kamuguruka mu mirimo gusa nicyo kizo kubwira ko udakunda Imana. Ijoro ryose abazimu n'abademoni bagasara ukabyuka ukamunanirwa gushima Imana mu masengesho kamuguruka gusa. Wataha ukamusubira ukaryama kuko umuntu wapfuye. Niyinga naho nugukurura no gusindagiza abantu bakavuga baro pastor bakavuga baro bakuma. Ta kintu giteye isoni nk'umuntu kuzorutwa n'inyoni kugeza amashimwe imbere y'Imana mu buzima bwawe. Imyaka yose wabayeho ukangana ukungana ukazuburira Imana amashimwe mu buzima bwawe no mu mateka yawe ukazuburira Imana amashimwe. Yesu amaze gukora imirimo yose irangiye adusigira misiyo gusa. Yesu yadusigiye misiyo yo guhindura abantu kuba bigishwa biwe. Kandi tiyavuze ngo mugende muvuge cyane musirimbe cyane muririmbe cyane. Yaravuze ngo mugende mwera imbuto zikwiriye abihanye amaze abantu bakizwe. Kubera abantu nibabona imirimo yanyu. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu yabwiye abafarisayo arababwira mu abafarisayo ngo muzobonesha no kuko mwanze kwinjira mwimira n'abandi bantu kwinjira hariya. Mwandyarya mwe n'abafarisayo ngo muzobonesha. Yarababwiye imirimo y'abafarisayo. Imirimo y'abafarisayo izikunda ngo igaragare hano abantu babona. Ariko bari bonyine naba bandi ni ibihumbe naba bandi. Nijoro baza baguruka abandi bantu baryana. Haba kumanywa ngo Bwana asifiwe pastor ngo haleluya ngo Yesu ashimwe ngo mumeze gute guko n'ukuri gutyo Yesu indyarya wandyarya we. Aho. Wandyarya we muzageza hehe muzageze mwandyarya. Aho. Indyarya ni igihu. Indyarya izigaragara hano ari nziza hano imbere ari sinamakosa iryajije sikuzagiza papa
yarya hano hanze gutya hano mu muhanda muri quartier ngo yewe Siko. ngo bimeze gute papa ngo ni ukuri yamara akamugira agatega imitego akazagira gutyo yamara bahura ngo papa ngo ni ukuri ngo tuzobasura indyagize isurana ariko Yesu yewe hashimwe Yesu watsinze Satani Yego. haleluya haleluya hashimwe Yesu watsinze Satani akadusingiriza Imana ubu turyamanye Imana turayifite Imana ni yacu umuntu wese utagira icyaha cyamubase nushaka ari uzoza urimbira bazi kurimba no kwipodowa muza mwipodowa muvuge ngo Yesu yadusingirije Imana nta muntu woyitwaka nta mwanzi wo turwanya ubushituzi bo bukwaka inzu yawe wo kuburanya bakagutsinda ari yogenda abana bari mu kugenda muhaye mubona ariko Yesu ni Imana nta muntu uzobikwaka n'ubutunzi portatif bwo kugendana keretse wenyine nizo guturuka ukora icyaha tazahagarara ahantu habazimu n'abadayimoni abantu bagize ibicaniro bakagira ibigirwamana mu mitima yabo bakabyimika ntawubamwo azahunga agahungana n'ibyiwe byose azahungana Bibiliya agahungana n'inyenyeri agahungana umusaraba Mwuka wera w'Imana timuwuteza agahinda mumenye icyo Yesu yakoze waduhishuriye Imana nico gusa niyo teme turarangije mubiha agaciro mubishiremo imbaraga mama muze mubishiremo imbaraga apana kujenjebereka ngo twe tudushoboye kandi tutubashije mukomeza amaboko mubyitaho mubitekerezeho Yesu wazuse akazura agakora ibisho yakoze iyo bwakabaga adusingiriza Imana arayihishura nta mufarisayo nta n'umutanzi wari waramuhishuye Yesu yakoze ubushobozi bwe bwose avicuya ariko adusingiriza Imana. Haleluya. Amen. Mukomera amashi. Mukomera amashi. Bo gutuka byinshi, bo kwita amazina, bo gufata uko bashatse, ariko Yesu ni Imana. Imana yadusingirije Yesu ihabwa icyubahiro. Amen. Tabihe nta n'intambara zo bikwaka. Umuntu aza yakwimana n'umwuka ni na Yesu. Iyo wenyine yimitse ibigirwamana akagira icyaha cyamubase. Nimba ugira icyaha cyakubase, urugamba ishari inzangano zambuta 14 z'abanebwe bazabera. Pawulo yabwiye abagalatiya aravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, n'ubusambanyi, n'ubujura, n'ukwicana, n'uburozi, n'ishari, n'amacakubiri, imbuto za kamere. Mwari muzi ko abantu bari mukwera imbuto za kamere batabizi? Iyo umuntu agira amacakubiri muri kora, akagira amacakubiri mu itore, akagira amacakubiri mu bwoko, uba wese imbuto imwe ya Satani y'abanyakamere. Kandi Bibiliya ivuga ngo umuntu wese ugengwa na kamere uwo si uw'Imana. Kweli. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose bagira n'imbuto bazabera, bagira nuko bazabagenda, habe n'amaso y'amaso tugenda na hano, bagira nuko bazabareba, bagira uko bazabareba abakiye Yesu n'umwami n'umukiza. Haleluya. Haleluya. Tugiye kurangiza, reka turangirize ku bintu 9 biranga abantu bafite Yesu Kristo mu bugingo bwabo. Ibintu 9 biranga umuntu ufite Yesu Kristo mu bugingo bwiwe. Icyambere ngo ahorana kwihana muri we, ahorana kwihana muri we. Icyakabiri, Bwana sifiwe, amen, ahorana kwihana muri we. Toba ya musalaba, toba ya musalaba ihora muri we. Yakoze icyaha agira umutima uzumucira urubanza, ari we mutima nama itubwira kugira gute kwihana, kwihana. Yohana Mubatizaji niwe muntu wenyine, Bwana sifiwe, amen, Yesu yavuze ngo mubabyawe n'abagore ngo nta muntu n'umwe ngo uzangana nawe, nta muntu n'umwe uzangana na Yohana. Ngo kubera iki? Yohana niwe wenyine, niwe muhungu wavutse. Yohana Mubatiza ngo avukanye na se, nta wundi mwana bagira, ariko ngo akora misiyo yamuzanye arinda apfa atarashaka, nta mwuzukuru yasigiye se na nyina, akora imisiyo neza. Bibiliya ivuga ngo ahagarara mu butayu, kuko ngo yari integuza ya Yesu. Aravuga ngo ndijwi ryurangura mu butayu. Ngo abafarisayo n'abasadukayo n'abatanzi ngo bakora igurupe baramutuma, ngo bamutuma baramubwira ngo se urinde, uko yageze avuga ngo ndijwi ryurangura mu butayu, ngo nimutunganye inzira ziwe, ngo jewe ndijwi. Haleluya.
haleluya jewe ndijwi aho jewe ndijwi tigeze avuga izina ryiwe jewe ndijwi kandi imbaraga mfite ngo jewe ndabatisha amazi ariko arabatisha umuriro kandi ngo uzoza hanyuma yanje ngo simfite n'ubushobozi bwo kubasha gufundura imishumi y'inkweto ziwe. Aravuga ngo ndijwi ijya urangurura ngo nimutunganye inzira ziwe muzigorore, nimutunganye mu mitima yanyu wihana. Kwihana ni ikimenyetso kiza kigaragaza umuntu ufite Imana. Iyo wakoze icyaha, iyo wagize intege nke, bisaba kugenda gupfukama ukagarukira Yesu, ukaja munsi y'umusaraba ukihana. Apana kwihana mu nzozi. Hari umuntu wese kutubwira atubwira uko yagiye yinjiye mu cama ngo amare mu ikanisa amateraniro hano muri Kenya. Apana kure ngo amare yamatubwira ngo ariko yireze mu nzozi ngo pastor ntimuze kumbwira ngo yireze mu nzozi. Nta muntu uzawirega mu nzozi, sijya ni inzozi gusa ariko ntiwireze. Abandi baje kwirega ngo mbabarire ngo nyagambanye yishe umuntu, ubandi bakiba yamara akavuga ngo mumbabarire ngo hari ukuntu ngo twari ko tuvuga ngo sinyamererwa neza ngo none umutima wancira ubanza. Vuga ngo wishe umuntu, wararoze, warasambanye, uvuga ikintu mu izina, niko kwirega. Haleluya. amen Reka mbabwire akamaro kamwe ko kwirega uvuze ngo biza n'ibintu bibiri. Cyambere ubu ukojeje Satani isoni kandi uyisezereye. Icya kabiri iyo umuntu yihanya avuze kuvuga uyisezereye, uyishamburiye wenyine ukavuga ngo nyagiraga iyi ngeso nyitaye hanze iragiye. Icya kabiri Bwana sifiwe, za mbaraga wakoresheje ngo bizazi guproteja kugira ngo usubire kwinjira muri cya cyaha kubera ko wavuze. Naho wewe uza wirega muri silence ugasubira mu cyaha muri silence. Muzamwatura mwihane muvuge. Hari imbaraga z'ubushobozi zizaguproteja kongera gusubira gukora cyaha, zizobafasha gucuka. Hari abantu batacutse ku ntege nke bagiraga, n'ubu barazifite. Ni watura ukihana ukavuga, hari imbaraga ziguproteja kongera gusubirayo. Icya kabiri, haleluya, iyo umuntu yihanye abagaragaje ko gifite Yesu Kristo muri we. Icya kabiri ngo azaye, icya kabiri yemera intege nke ze. Iyo ari umunyantege nke ntazahata ngo muzana abadimu ngo baramvuze, roho yako nitemwe. Kandi kurya baza bisaranga hano hanze, ariko umutima wabo uzi kubwira neza icyaha cyakubase n'igihe ukimazemo n'umunsi n'ikimyaka ukimaranye urakizi. Ngo yaye ngo bambesheye umutima wawe nama, nimba utarapfuye tubize nuzoza ugira intege nke uzuzemera. Iyo umuntu yemeye intege nke ziwe ziba zishize, ariko umuntu akaguma agasirimba akaguma agasara yarakoze amarorerwa. Muzamwemera intege nke zanyu ba papa. Nimba ufite intege nke uzuzemera. Iyo umuntu yemeye intege nke ububwiye Imana ngo ndi umunyantege nke, Imana mbashisha. Icya gatatu bahindura address. Baza bahindura address. Nimba wari Kayole uzusha umoja. Iyo umuntu yakiriye Yesu kumwami n'umukiza utunze Yesu uzuhindura address, ndetse n'inshuti zawe uzugira izindi nshuti. Habe na Satani ikomposheje nimero yawe yo mu mwuka izikubura, ikabwira Satani ngo uwo muntu udushobora kumuronga ari mu kibanza cyakure. Umuhanuzi Yesaya yaravuze ngo muzabunge ku manywa abantu bose bababona, muhindure address n'imihana mushabuke hakurya. Wahinduye address, nudahindura address biragaragaza ko utarakira Yesu kumwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Haleluya, amen. Icyakane ngo bazabayoborwa n'umwuka w'Imana. Abaro mu 8 no ku 14 hazahabwa ngo bayoborwa n'umwuka w'Imana bose, abo nibo bana b'Imana. Kandi ngo umutima wacu ngo uzuhamanya n'umwuka w'Imana ukavuga ngo Aba Data. Umwuka w'Imana uzuhamanya n'uwawe ukavuga ngo uri uwa Data. Abayoborwa n'umwuka w'Imana, hari abantu bari mu kuyoborwa n'umwuka wa Satani, abandi bakayoborwa n'umwuka wa kamere n'amarangamutima. Ariko kuyoborwa n'umwuka ni ikimenyetso. Nimba ukiyoborwa n'umwuka w'Imana mu buzima bwawe, ukayoborwa n'umwuka mu buzima bwawe, cyo ni ikimenyetso ko gifite umwana. Haleluya, amen. Icya gatanu bazabumva neza. Timuri mukubona ko abantu barimo kumva nabi benshi, akamavuka wagira ngo uravuga akantu kamwe akamavuga ngo bavuze bitatu.
ngo niko nyabonye ngo kandi ngo birashoboka ko yaje no kubivuga kongeraho no kumva nabi kutagira Imana umwuka Imana Yesu. Umuntu iyo afite Yesu azayumva neza, amatwi yiwe azayumva neza. Abantu bari mu kurakara kare bakavugira hejuru bakarakazwa n'ibyo batazi bakumvirana ntibumve. Iyo umuntu afite umwana agira amatwi azayumva neza, habe no kurakara iyo wumvishe neza. Ntudupfa kurakazwa n'akantu gusa benaka, ariko akantu gato ngo kera ngo nakaravuze ngo naje ndamusubiza. Kera urakaye gute? Kumvana nabi. Asifiwe. Haleluya. Amatwi mabi. Kweli. Amatwi mabi. Haleluya. Mukarutu Imana ngo yaje Sodoma irayitata neza ngo kuko ibyaha byari zagiye bigera imbere y'Imana. Bamarayika ngo baramanuka baraza baje gusura Sodoma, ariko ngo basiga bongoreye Abrahamu ngo bamubwiye akazi imishyi bajanye Sodoma. Agerageza gushingura kuko yari azi ko hariho abavandimwe biwe. Ngo bamaze kwinjira ngo basanga amakuru babwiwe ni Sodoma ngo ari ukuri. Bibiliya ivuga ngo abamarayika bari bagendereye Sodoma ngo hariho uwitwa marayika wa Bwana, uko ni Imana ubwayo mu isezerano rishya rya kera. Ni Imana ubwayo, Imana yari ihari. Ngo babanza kubarwanya barasara barasizora abamarayika. Mu mwanya muto ngo basohora abana n'umugore wa Rutu. Barababwira ngo ntimuhagarare mutararangiza kiriya kibaya ngo mugende. Mukarutu yamagira amatwi mabi. Amatwi mabi ari mu bagabo, ari mu bagore, ari mu bahungu no mu bakobwa. Amatwi mabi. Mukarutu ntiyaruha byitaho agira amatwi mabi. Bibiliya ivuga ngo n'ubu yarahindukiye, abandi ngo bamakomeza. Yari yabwiye ngo ntimugahindukire, ngo arahindukira ngo yibutse umunyenga n'ibyaha by'i Sodoma, ngo aratekereza arahindukira mu bitekerezo, ngo amare guhindukira no gukimirana na bugingo n'ubu. Bibiliya ivuga ngo yabaye ikimenyetso kigirwa impaka. Iyo umurangije mu kibaya, representa Samusa atarafa yarahageze amugeraho. Ni ikintu gihagaze gifite amaso gifite amaberi. Iyo umwegereye umurangiza ugira ngo ni umugore, si umugore, ni inkingi y'umunyu. Kubera impamvu imwe, amatwi mabi. Nukomeza gushinga ijosi ukagira amatwi mabi, uzoba inkingi y'umunyu. Tureba tuza wihana, tuza wumva ijambo ry'Imana ngo rugihundure. Uzoba inkingi y'umunyu, uzosigara mu kibaya, nta mugabane ufite mu ijuru. Uzoguma bakubembereze bagushekerere, baza bagushekerera bagukuremo icyacumi, basubira gushekerera bagutanga ifaranga z'abavuga butumwa. Ariko ndakurahira nta mugabane ufite, tawe nushake utwo dufaranga twawe uzutugurira abana agasosi bakozemwo bamwe sosi. Ese ninde waririmbye ko ba Janti Bigizi? Kandi kubera amatwi mabi abantu bari kwanga ukuri, abantu bakanga ukuri. Bigizi yaravuze ngo nzokuvuga banyanga banyange ni hahandi n'ubundi. Ese abankunda ubundi barampemba? Nta muntu uzumpemba, nta muntu uzumpemba. Data ni uzumpemba. Data wampamagaye azampemba, data azampemba, data azampemba. Habe nawe aza guhemba, uzujya kubwiwe, ubayeho kubwiwe, aza guhemba. Abantu banze ukuri muri iki gihe ba ngo jewe ntazamfasha, ngo ntazamfasha, ngo sinzi ngo ibyaza jamwe. Ibyo wagiyemwe nibyo biza bituma wumva udafashwa. Ariko Yesu ni umwami kandi yarasize. Abazimu n'abadayimoni n'abakora Satani bazosha bibagirane mu isi. Ibyo ni itangazo, aho bari ku isi yose barirarane. Abantu bakorera Satani bagize amatwi mabi yo kumvira Imana no guhindukira, bakabinyaga n'abafarisayo batuye mu nzu y'Imana baze guhindukira, banga no guhindura abandi. Ngo bamenye mishe Yesu yabasigiye, muzoba inkingi z'umunyu, muzoguma ino, uzosigara itorero ry'Imana. Nta mufarisayo nta n'umusadukayo. Azogenda abantu batunze umwana, bamara kumutunga bakamenya agaciro kiwe, bakihana, bakizera, bakumva. Aya matwi muzamubwira ngo aya matwi ni amapambo ba mama, bamwe bagira manini abandi bakagira mato, ariko twese dusanga iyi mzizi. Yesu yarabitegereje abafarisayo abona badahe bahinduka. Azura barazaro ntibahinduka, abana umwana wa Yayiro ntibahinduka, ahindura amazi kuba divaye ntibahinduka. Mwe nini mbaya niki? Kubera iki?
kubera iki mudahinduka? Arababwira ngo muzi kugenzura ikirere kubera ubuhanga n'ubumenyi, ngo mukamenya ngo imvura izagwa cyangwa izuba rizava kubera ikirere. Aya mahimba murayazi n'ayo mayeri mwarayamenyeye, ngo ariko kumenya agaciro ko kumenya imirimo y'umwana w'Imana ngo byarabagoye birabananira. Umuntu agatura muri korali ari umusambanyi, umuntu agatura mu ikanisa ayoboye iparuwasi ari umubandi. Bandi. Bandi. La 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 la. Haleluya. Abantu bakisha mu kiyumbe, bakiziriringa, bakihisha, bakikavareringa. Hariho shomeri y'Imana, kamera y'Imana ziraba mu mutima, uzutekereza iki, uzugendana iki. Dawudi yabwiye Imana uzonda aryamye sinziriye ngo urebe nimba hari amahemba ngira, ngo aramanuka yasinziriye neza. Wabwira Imana ngo nigutate wewe na ziriya nzira za bicorocoro, nzira z'amagengo za bicorocoro, wowe uhagaruka abwira Imana ngo ntahitata tata. Good. Abayimba buzuye umwuka bagira ngo he, akamavuga ngo uko benshi muri mukubona badahaguruka nuko ubundikira intege nke zawe bakazifubika bakazikuyakuya. Nuko macho ya Bwana yaona pote. macho ya Bwana iyo rya ruswa papa iyo rya ruswa tizigendera no kumaranga mutima muvuka ha mugize iminsi bw'ikanisa ahari icyaha, ahari umwuka Imana izihavivura. Abaturage bose nubwo bohakana, Eliya ngo yageze ahantu bose baramwanga asigara wenyine, ariko ngo yari mu bushake bw'Imana, amaze ngo Imana iramanuka. Imana tuzokora muri majorite y'abanyamurenge n'abantu banze kumva Imana, n'abazungu n'abazuru b'abapagani tizobakoreramo. Imana izokiza isi, ikiza n'abakiranutsi Bwana sifiwe, idakurikije umubare. Bibiliya ivuga ngo ijisho ry'Imana riri kubakiranutsi, ngo ariko igisura cy'Imana kiri ku nkozi z'ibibi. Imana ya kamera yayo izi kureba nyarujisho y'Imana, ariko nyarujisho y'Imana nta muntu urayerekwa. Abantu bose beretswe ibintu byinshi, nta muntu urerekwa ijisho ry'Imana. Imana ikakureba igisura, izi kureba gutya ijisho ry'Imana, kubera ko ijisho ry'Imana twavuga se ngo rirangana gute, si ngutu twiso twacu n'ijisho rizari kubita gutya ngo rikamenya amagufwa n'amusokorora aho bitandukaniye, ngo ikinjira mu byumba no mu mashabure mu mutima, rikaza rimenya no muri korodoro z'umutima, ngo ijambo ritaraza mu kanwa uzasanga warimenya, taraza ku mutima wawe. Ariko ndashima data ba. Haleluya. Nabwire yemewe tukazubira ubwoba, cyaza yumva amabwire ngo abantu bari mugende baharabika abandi, abantu bagaharabika abantu bakamuharabika ngo kuriya muza mubona naka kubera ko yabashamburiye, kubera ko yavuze ijambo bakama basara bagaharabika. Imana ntiza yumva amabwire, yobwirwa amabwire gute? Ibihari iziramza mu mutima ikawugaragura irawuzi, izi n'umusi wa utazi izamaraso ahurira n'amagufwa, ikamera y'Imana ihora ari uko imeze. Ntiza yumva amabwire, kandi yaba yumvuye amabwire hari abantu bose bye muri iki gihe, ariko Imana ishime ko tutazoseba mu izina rya Yesu. Haleluya. Twose bapi abandi bari mu kujugunya ngo barantuse cyane. Ni ukuri kw'Imana nta muntu wohara bikundi ngo amutuke ngo bimufate. Imparanga ntizifata, imparanga ntizifata. Uko niko abasaza bakera bavuze, tiyofata imparanga ntizifata. Ikinyoma baza bakubeshera ikinyoma ngo ukuri kukaza kugiye kwambara ikirato. Ikinyoma cageze Busia cinjiye mu Buganda kigeze muri Australia, ikinyoma kizaciruka nka kujya kumuriro wo muci, kizaciruka. Ariko ngo ukuri kera zageze muri Amerika, ngo ukuri kukabona gutora ikirato bukeya kigakubita isiraje, kigapfundika imigozi y'ibirato kukitonda. Pole pole, siko haraka. Pole pole, siko haraka. Warasema kaine akara atukuke mukombozi. Muzokunda ukuri mu izina rya Yesu. Ukuri bagasara abandi bagasara ukuri gucya kwa Hagera, nta kinyoma ngo kuratsinda ukuri. Ntengumva ko byageze iriya iko gwa kwitonda gusa kwaseruka gutya, nta muntu uzinyemeza ukuri, kandi ukuri ni Yesu. Uko kuri ga ni Yesu.
turagira ngo nukurena ngo nukuri kw'Imana yo mu ijuru ngo kusinya bikoze baza barahira n'abana bakarahira imfura zabo baramaze ibintu ariko kamera yo mu mutima ngo nukuri kandi uko kuri ni Yesu aza yamaza gucya yahagera abantu bakavuga ngo nukuri ayo watavuze ngo barakubesheye nimba baranakubesheye ntukazugira ingorane bamwe baravuga ngo je nyacitse intege hari uwambwiye ngo ntakibashobora kuja mu materaniro ngo baramubesheye tugira ingorane Yesu yaravuze ngo jewe barambeshe ngo niba kubeshere ngo bakanagutuka ngo urahiriwe batandukiye ubwibye nta kamera ihaye igaragaza ko nyibye niba shaka bazoza babesha bapfundikanye ibintu byose ukuri kurahari kuzomburanira nawe kuzokuburanira. Haleluya Yesu ni wakuri dukuke azahagera gutya abantu bose bagahindura rangaje bakavuga ngo kandi ni ukuri kw'Imana ngo n'ubundi twatumubona kuri kuza pole pole kubera ko kuza imbaraga zikubamwo ndakwamba kwemeza abantu bose. Hashimwe Yesu watsinze Satani. Abantu banze kumva ukuri baza bavuga ngo wanze kumva ntiyanze kugira gute kubona kandi abantu benshi bazovuga ngo iyo tuje kubimenya kubera ko mwanze kumva ukuri ari Yesu ngo mumwakire mukizwe mumwemere ntaza kangwa n'amarangamutima tamarangamutima azayikanga ntizijuguma ntizihubuka zikora ibintu neza. Amatwi mabi haleluya amatwi yo kutumva ijambo ry'Imana abantu barimo kwiziba amatwi ngo batumva nubona utacumva ijambo ry'Imana uzoba wararwaye. Yesu ngo yarabwirije gutya mu isinagogi ngo amare kubwiriza gutya ngo umugore umwe arafatwa. Haleluya abugore ngo arafatwa amandiko aramufata ngo aranezerwa biriya ntizivuga amandiko aho ngaho nije wongeyeho niko ntekereza ngo yari yafashwe yamahaguruka ngo amare guhaguruka ararira ngo aramushimira aravuga ngo hahiriwe inda yakuzaye n'amabere yakonkeje. Yesu yamavuga ngo ibyo ni bitoya aravuga ngo hahiriwe ugira gute uwumva kandi akagira gute agakora ibyaryo apana amarira y'ingoni iyo umuntu yanezerewe azarira amarira yo kwicuza ibyaha n'intege nke yagiyemo azarira. Abantu bo munyine bose barakamuse babaye muci barakamye amarira kandi n'abagiye kurira bakarira amarira yo kwigirisha amarira y'ingona. Apotre Gitwara yaravuze ngo n'amarira y'ingona azarira ijisho rimwe irindi riharigira gutya kwigirisha amahimba abanyamahimba ngo naje ngo ndafashwe urafashwe iyo wireze ufashwe gute utarirega ikiza kikubwira umuntu ko yafashwe azavuga ngo ndi umunyabyaha ndi umunyantege nke nduyu. Haleluya Bwana asifiwe. Yarafashwe Zakayo ngo afatwe gutya ngo abona ntaha yamubona neza yamayurira igiti. Umuntu w'umugabo wari umutegetsi buzira isoni zabanyirabuko na basebukwe arurira atitaye no ku baturage. Iyo wafashwe ntuzawita kuba mwicaranye tukaza wita ku bandi agakiza ni umuntu ku giti cye ngo yurire gutya. Yesu ngo yamamurangiza kamera mu mutima ya Yesu arikizibona henshi yamaneza ngo amaso y'abaturage bamugose ngo yamabona umutima wa Zakayo ushaka Yesu yamavuga ngo Zakayo uyu munsi agakiza karataha iwawe ngo yamayuruka vuba ngo amushare abafarisayo n'abasadukayo ngo bamatangira kuvuga ngo ese kuriya ngo agiye ngo tubabwira ko uyu mugabo agira ikibazo amanariza baratangiye ngo komera ngo yatangiye ubunyine agize Yesu yasanzeho uko agiye kwa Zakayo gute azi Zakayo ibokera ntibazi ko yahindutse yafashe decision y'abagabo ubundi asifiwe. Haleluya decision y'abagabo ntaza kuba agacurama hari abagabo batanu bananiwe gufasha decision y'abagabo umugabo agira decision nimba wemeye wemere nimba utaremeye ntiwemeye. La 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 la. Hey! Imana tuyakwemera ibitambo. Imana tuyakangwa n'ibitambo byinshi.
imana tiyo kwangwa nukumesi nta bintu woho uzahuzaho imana izereba mu mutima wemeye imutima wemeye iriya hasi waremeye jiya zabicorocoro timuri kubona haleluya mukubitira imana amashi turarangije ariko imana ni nziza abagabo b'iwacu b'abasaza uwageze ubataremera yageze yavuga ntayigeze aje no mu ikanisa inkono yiwe akayipanga neza izuba riva abantu bicaye ku gatorero akazaguma akayikorera isuku buhoro buhoro yicaye ku gatorero ngo twebwe ntituremera ariko twebwe twatekeye inkono z'itabi mu ikanisa tukazirengana hano ku gatuti ububandi bwose n'ubujura n'amahimba yose twarayazamukanye twamara ngo twaremeye wemeye iki Yesu yogera hano umunsi umwe gutya Yesu azoca hano gutya azi hari abantu boyobe inzira zo gutaha mu mazu yabo bagahumirwa ako Yesu yemwe amategeko y'abayuda yavugaga ngo umuntu nafatwa asambana ngo bamutera amabuye apfe bamwe bazana umugore ufite ibihamya bamwe baza bashushe ngo batimisha amategeko Yesu gushye gusa arabitegereza gusa yandika hasi aravuga ngo umuntu utarakora icaha namutera ibuye Bibiliya zivuga ngo bose bagenda urusorongo birashoboka ko mu mutima wawe Imana ihaye kubitamwo kamera yo mu mwuka Bwana sifiwe ukerekerayo nico gituma muhamwana duha dukora umurimo w'Imana abantu barabaye urusorongo abandi bicaye abandi bahagurutse hariho ibintu zo mu mutima biducira urubanza ngo nimuhaguruke ngo abantu ngo bahaguruke ngo se mwabaye gute babaye gutuzi mu mutima uzoho yaraye naho yiriwe muzamureka guhata imirimo yo guhatwa n'ubundi izosha nta kantu na gatoya kazosigara imirimo yo guhatwa yose izosha umurimo uva kundi baye umutima ngo niyo mirimo izokoka nka kujya kwizaha bivuye mu muriro haleluya amatwi mabi niyo yatumye abantu bataramenya Imana na bugingo n'ubu Yesu yarapfuye urashaje ngo wamenye Imana kera uzuba ari imyaka mu nzu y'Imana ariko turahinduka mureke gupoteza umwanya w'ubusa kandi ntimukaza mutekereza ngo hari uko mwogira ku mayeri yanyu n'amahimba ngo Imana ikabemera ntako keretse gusa biciye muri Kristo Pawulo yandikiye Abaroma igice 8 n'umurongo wa 1 aravuga ngo nuko noneho ngo bari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazacirwa ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ngo bwatubata bw'ibyaha n'urupfu Imana iyo turebeye muri Yesu tuyikubona ntahuburi ntizi kubona nyine ariko Imana ngo ziturebera muri Kristo ngo Imana ikavumera mu mwana wayo Imana izivumerezwa nuko twinjiye muri Kristo waranegereje amaraso ye n'agaciro ke n'urupfu rwiwe wamushinga ijosi ngo wamenye amahimba kera utashikwa polisi y'ijuru hari umunsi izofata abantu gutya ibakungute ibasezerere bate mu muriro iparuwasi irakomeye ngo aje wafite iparuwasi ikomeye warayipfiriye wayirariye inkera hari icumu n'imisumari ufite iriya ni paruwasi ya Yesu kandi muri iyo paruwasi wawe iratana kamera y'Imana yobiyo izi gusa intebe nka zitatu gutya abandi bose ari zeru ariko ibyo kandi twobivugaga mu idini ibyo ni ibita n'intambara ngo je uriya mupasiteri ngo sinyoba muri iri kanisa ngo azavuga ibintu byinshi kubera ko byamucumise gutya mu mutima ariko Yesu yemwe akanefu yasize Yesu ku isi abantu benshi baragataye tiyageza seka tiyagiraga amaryogo yageze yabakubita mu mbone ngo pa umuntu akamereka agataha mu wiwe nako gakeneye abantu muri iki gihe Yesu akanefu abantu bagende boza utunefu twa Yesu muvuga ukuri kuzagukiza haleluya Yesu yaravuze ngo muzamenye ukuri kandi ngo nimukumenya kuzogira gute kuzoba batu ngo bama baraka ngo se hari ubwo twigeze tubimbata twageze tubabaje abo kwa naka ngo twebwe abana ba Aburahamu umuyuda wemewe yamabwira ngo nimutamenye ukuri muri imbata ngo jewe ngo nkomoka kwa naka ngo ndiwo kwa uriwo kwandi ibisekuruza bya Yesu uzaho byavuye
ja muri Yesu, ja muri Yesu. Haleluya. Abaririmbyi baje muri Yesu, abapasiteri baje muri Yesu. Nyuma ya Yesu nta buzima, hakuna maisha. Umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yaravuze ngo Bwana asifiwe, ngo kubaho ntamufite ngo bitoye ubwoba bwinshi, kandi ngo byoshobora kwinyishaza no mu rupfu. Uko hari abantu bazi ngo bafite ubuzima, ntabwo iyo ni temporere gusa. Umwuka Imana gutisha, ariko warapfuye, waraboze, waranuse waranuse. Nimba warageza usenya amasezerano na Satani, haleluya, ukanywa amaraso y'impinja, ukarya amatwi y'impinja, uko warapfuye nta kundi bazohebura uzotangaza. Kandi ubuhanya bukomeye ni ugufa mu mwuka. Nta kiriyo cy'abanyabyaha kizoba, ntaca bazigaba, ntaca abitira, nta kiriyo bazogukorera, uzoguwe gusa warapfuye batabizi. No mu ikanisa ryanyu Grace Tabernacle cyangwa Karuvari, reka ariyo mvuga. Karuvari ntizogukorera ikiriyo, kuko urupfu wapfuye ni urupfu rw'agashinyaguro. Gupfa uhagaze uhacumbira abantu ugateka ugapagasa ni urupfu ruteye ishavu. Yesu yavuze gute umunsi agera i Betaniya amaze kuzura? Yaravuze ngo ikibazo si uyu yarasinziriye, ariko ikibazo ni abapfuye bahagaze. Ahabwiraga abayudaga, abafarisayo indyarya, yamaze ibwira ngo ikibazo si uyu warisinziriye. N'ubundi Bibiliya ntizivuga ko bapfuye ababishwe n'intambara n'abandi barwaye. Abafite ikibazo n'abantu bapfuye bahagaze, bahaye bapagasa barapfuye, bagabona visa bakaja hanze barapfuye. Bamwe baguye ruguru, abandi baguye kwibarabara, abandi baguye mu ndege, abandi baguye mu mahoteli, abandi baguye Kayore, abandi baguye Gasa. Murishimye uko bamwe barishimye kugira ngo barorohewe, timworoherwa pi. Haba nubwo tworangiza timwokoroherwa pi. Abari mu butware bwa Satani ntibokoroherwa. Habe nubwo mikoro zose bozifunga uraremererewe. Habe nubwo bavuga butumwa batakugeraho uraremererewe. Zambi ni muzito. Komega ngo ukirukanye umwana w'Imana kiroroshe. Uko bamwe barishimye ngo mikoro irashize, reka tuyihore. Ariko ndabatangariza ko haleluya, n'ubundi habe nubwo twoceceka, nimba warataye umwana uri mu rupfu hagati, uregereye umuzuko w'abapfuye batizeye. Haleluya, Bwana asifiwe. Nyamutuzi ngo yakandagiye muri paradiso yabo ngo hakikiyengera. Que no sabe estar como Ha!
imbaraga n'abadakundana ariko baravuga ngo bameze gutya muzamo batera umugongo. Duheze Imana icyubahiro turarangije. Asifiwe. Ugira imbuto y'urukundo. Umuntu yongwa ameze akavuga ngo yanga mwene se. Muzamukorana muri repetition umwanga mukabana mu nama za pastorali mudakundana. Imana ni urukundo, umuntu ugaragaraho ikintu cy'urukundo abataratumwana. Bibiliya yavuze ngo nta muntu urimo wigeze guhishura Imana keretse umwana wayo w'ikinege wahoze mu gituza cyase ngo niwe wamuduhishuriye. Isi iramumenya. Ubu nubwo abantu bonanirwa benshi ariko hariho bake bazasigara. Muri Australia barahari, mu bihugu byose bitandukanye, muri Amerika kontina ko ari 5 mu moko atandukanye, mu ndimi n'imiryango. Muzoze ubona wananiwe. Umuntu iyo yageze muri kaminuza ko kunanirwa azayama avuga ngo turi mu bihe bibi ngo abantu barananiwe. Ni wowe wenyine wananiwe. Abakomeza barahari. Ubwami bw'Imana buraharanirwa kandi twaraneze zavugisha imbaraga. Bene data, dukunda Imana, dukunde Yesu, duha agaciro k'icyo Yesu yakoze, tumutunge mu mitima. Hari abantu babaye abaturanyi ba Yesu ariko batamugira. Ntabwo ari ubuturanyi, mumutunge, mumuzamurarane mwiriranywe, mugendane Mombasa, mugendane hehe kumanywa na nijoro, no mu bibazo mugendane. Mutunge Yesu, mutunge Yesu. Imana dufashe kandi tuganze.